Nshuti bakunzi ba Rwanda News 24 ikaze mu makuru yacu y'umugoroba tugiye kubagezaho ibyiriwe bivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'aka kanya nuko Sange yamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23 ariko iyi Sange yafashwe hatabaye imirwano. Mu by'ukuri M23 ntabwo yigeze irwana n'uruhande rwari rwo rwose, ahubwo ni ingabo za FARDC zaje gusubiranamo na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru atugera bavuga ko ingabo za FARDC zashoboye gutera ibibombe uruhande rw'ingabo z'u Burundi, benshi bakaba basize ubuzima, mu gihe kandi Wazalendo nawe yateye ibirindiro bya FARDC, ubwo FARDC yo yari ifite gahunda yo gukora icyo bise repli strategique. Murabizi ko uyu ni Lieutenant Reagan, uyu umuvugizi wa Operation Sokola ya kabiri ikorera muri Kivu y'Amajyepfo, yatangaje ko kugira ngo bave Kamanyola, bave Luvungi n'ahandi bagiye bava, ngo bavuye kubera repli strategique. Babonye ko ari abaturage benshi, baravuga nk'ingabo z'igihugu ntabwo abaturage bagomba gupfa basize imirwano, none bakora repli strategique bigirayo. None bari bafite na gahunda yo gukora repli strategique n'ubundi bave muri Sange bakomeze mu ibyo bice bya Shabunda, aho FARDC yatangaje ko yafashe uduce twinshi, turaza kubigarukaho. Mu gihe bari bafite iyo gahunda, Wazalendo irababwira rero, nimba mugiye kugenda muradusigira imbunda n'amasasu, twebwe dusigare twirwanaho hano. None FARDC iranga, kubera ko mu by'ukuri Wazalendo nubwo bakora na FARDC, Wazalendo ni umutwe ufatwa na Kinshasa nk'umutwe w'amabandi, nubwo babifashisha ariko babafata nk'umutwe w'amabandi. Ikindi kandi ni abasivile, ntabwo bigeze bakora igisirikare na rimwe. Rero urumva nk'igisirikare cy'igihugu ntabwo cyari gufata imbunda zabo ngo bazisigire Wazalendo. Bahitamo rero kutazibasigira, bahisemo kutazibasigira. Nibwo imirwano yadutse, Wazalendo batangira kurasa ku ngabo za FARDC, batangira kurwana n'ingabo za FARDC. Aho ngaho rero nibwo n'ingabo z'u Burundi zaje gufasha Wazalendo, kuko zabonaga ko FARDC igiye kubata mu nama. Nuko rero imirwano irakomeza hagati y'izo mpande eshatu, kugeza ubwo FARDC yaje kwitabaza ibisasu biremereye n'abambombe itera ku ruhande rw'abasirikare b'i Burundi. Amakuru ari nuko hari abo bapfuye, nubwo umubare utaravugwa nyirizina wabashoboye guhitanwa n'iyo mirwano, Nuko bihagaze Isange rero byatumye ingabo za M23 bashobora kuza kwisubiza Sange na batarwanye, batagize n'icyo batakaza. Amakuru yandi akavuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zafashe uduce dutandukanye muri axe ya Shabunda Nzibira. Muri axe ya Shabunda Nzibira, ingabo za FARDC zatangaje binyuze ku muvugizi wayo Lieutenant Meya Gebe Jeremy, ni umuvugizi wa Sokola ya kabiri muri Nord na Sud Kivu. Yatangaje ko ingabo za FARDC zafashe lokalite ya Lubimbe, bafata lokalite ya Kishado na lokalite ya Chulwe. Izi lokalite uko ari eshatu, Libimbe, Kishado na Chulwe, byafashwe nako ingabo za FARDC zashoboye kwigarurira izi lokalite uko ari eshatu mu mirwano yahabaye yahuzaga ingabo za FARDC kimwe n'umutwe wa M23 AFC. Ayandi makuru nuko iyi mirwano iracyakomeza mu duce dutandukanye twa Masisi
n'ubu uyu munsi imirwano yakomeje hagati ya M23 kimwe n'ingabo za FARDC zishaka kugira uduce zisubiza. Kugira icyo zisubiza, andi makuru akavuga ko Iluvungi ingabo za FARDC zishe mugenzi wabo uyitwa Major Gasinzira, yari umusirikare wa FARDC ariko akaba yakomokaga mu Banyamulenge, yashoboye kwicwa n'ingabo za FARDC bamurega kuba ari kitso cya M23. Ngayo nguko, ayo niyo makuru twari tubafitiye, ariko yandi makuru n'ubundi ari kuvuga tutara basezeraho. Andi makuru ari kuvuga nuko ejo hari amakuru yavugaga ko ingabo za Tanzania zishobora kuba nazo zinje mu mirwano, ko batayo ebyiri zaturutse muri Tanzania zinjiriye i Burundi, zikaba zarambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bajijishe, nabo bakaba berekeje muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice imirwano iri kuberamo, kugira ngo barinde umujyi wa Bujumbura. Ni mu gihe kandi hari amakuru yavugaga ko Tshisekedi uyu munsi yagombaga kwerekeza i Burundi kubonana na mugenzi we Evariste Ndayishimiye kugira ngo bagire icyo baganira ku bijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu duce twa Kamanyola, Luvunge, Sange, kuwerekeza i Buvira kugira ngo bashobore kubishakira umuti. Ariko kugeza ubu ngubu nta makuru turabona ya nyayo nimba koko yaje kujyayo cyangwa atagiyeyo. Ngayo nguko, reka tukomeze tubakurikiranire makuru ari kubera hirya no hino. Turaza ejo kubagezaho ko bizaba byifashe. Asige turabasaba gukora subscribe, share, comment ndetse mukomeze kudutega amatwi, mukomeze kuduha umwanya wanyu kugira ngo natwe tugire kuraje yo gukomeza kubashakira amakuru uko bikwiriye, amakuru hirya no hino, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ngaho Imana ibarinde, Imana ibagire neza, Imana ibiteho. Ciao ciao, hasta la vista. Reka tuzongere tubonane ejo. Iyi ni Rwanda News 24, yewe nkandi